Artyom, daj mi malo kokica, bolje da jedemo zajedno. Dobro, uzmi, nemam niš protiv. Ne, radije ću uzeti iz kutije. Patrik, dosta je, nemam vremena žvakati. Artyom. Artyom. Šutite, tiho žvačite, sad će ovaj s naočalama morat ubit bandita. Što? Kosti, jesi li isključio akcijski film? Mi zapravo želimo gledati film o ljubavi. Da, romantičan film. Da, i želim gledati film Santa Barbara. Ja volim Igru prijestolja. Ovo je kamp, svatko gleda što hoće. Tako je. Tako, ja sam prvi uzeo daljinski i danas gledamo akcijski film o Leonu. Ljudi, pogledajte što sam dobio. Što je to? To su magične bombone, brovasti. Šališ se, nikad nisam probao, tako želim. Želim ti da dobiješ pokvarena jaja. Pa dečki, pokušam. Kažu da su najgadniji bijeli. Dečki koji dobiju pokvarena jaja morat će otići poljubit svoju navijačicu. Hej momci, ja neću jesti pokvarena jaja. Moja je ukusna. I moja isto. Oj, imam pokvarena jaja. Uj. Ma cure, sada moram da se pripremim na depilaciju. Joj cure, možete li zamisliti, kupila sam si tako super odijelo, danas ću njemu ići na zabavu. Ljalja, zašto cviliš? Pa ako hoćeš možeš i s trnovitim nogama. Ogrebat ćeš Maksa. A Maks inače ima osjetljivu kožu. Jana, kako znaš da Maks ima osjetljivu kožu? Cure, jučer sam kupila tako odličnu maskaru, stvara takve trepavice. Ko se želi našminkati? Ja hoću, daj mi. U redu cure, svakako ću vam dati malo šminke. Usput, što ćeš obući na zabavu? O, Dijana, nisi jedina koja je pripremila fantastičan outfit. Pripremila sam i ja, kupila sam ga jučer. Da, cure, i ja, ali složimo se da dok ne počnemo preslačice, nećemo pokazivati svoju odjeću. Bok, Jana, moram te poljubiti. Fuj, brovasti, gdje si bio? Fuj, brovasti, jesi li bio u WC-u? Fuj, Brovacki, zašto smrdiš? I općenito, što želiš? Idemo na zabavu. Upravo sam dobio pokvareno jaje, moram te poljubiti. Dobra, Bravs hoće poljubiti Janu jer je naišao na pokvareno jaje. Brovasti, hajde, idi dolje, spremi se i reci ostalim košarkašima da si oni spreme, jer vreme je za to. Idemo na zabavu nakon što uspavamo ove luzere. Da, Bravs, operi zube. Ne razumiješ, samo sam imao zadatak poljubiti Janu s okusom pokvarenog jajeta. Fuj, Jano, reci svom dečku da ne ulazi u našu sobu, stvarno smrdi. Stvarno previše si dopušta. Djevojke, trebamo uspavat gubitnike i brzo se presvući. Da, hajde, vrijeme je da se gubitnici naspavaju. Ljalja, ipak ideš s trnovitim nogama? Tako je, cure, gubitnike uspavljujemo i oblačimo oblačimo se. se. Što? Ne razumijem tko mi je dopustio da tako kasno gledaju TV. Poludjeli su. Već bi trebali biti u krevetima. Artyom, ostali smo bez kokica, idi donesi još. Maruška, iznenađuješ me, ovo je već treće pakiranje. Hoću da jedem. Naravno, Julija, sad ću to uradit. Što? Kakve kokice? Gdje su košarkaši? Trebali bi ih paziti. Gubitnici, ne razumijem, zašto gledate TV tako kasno? Idite u krevet brzo. Vi ste zapravo u kampu, a ne kod kuće. Ovdje postoji dnevni režim. I ovdje niko neće gledati TV do jutra. Znate, navijačice, nećemo ići spavat dok ne odgledamo film. Nećemo ići spavati u najzanimljivijem trenutku. Rekao sam ti da je cool film, a ne oni tvoji jadni ljubavni. Navijačice, odgledat ćemo film do kraja i onda idemo spavati. Artyom, gdje je još kokica? Hoću da jedem. Ne, ljudi, niste razumjeli. Što? Kostija i bez šta pića, ti si već dobro uhranjeni dječak. Dobra ga, zašto se TV ne gasi? Što ne valja s njim? Dijana, kod Kostije je upravljač. Kostja. Dakle, operite ruke i brzo na spavanje. Pobrinit ćemo se da svi budete u krevetima. Je li jasno?
Kukavice, gdje si? Dobro, Patrik, laku noć. Vidimo se Gigi, sutra. čekaj, razgovarat ćemo u blizini sobe. Ostali smo bez kokica. Ali ima limuna. Ljudi, šutite, navijačice su tamo. Da, pravit ćemo se da smo otišli na spavanje, a onda ćemo gledat film na mom telefonu. Da. Hej, jeste li ludi ljudi? Što? Jedete li još uvijek kokice? Dečki, jeste li zaboravili da smo trebali ići na zabavu? Što nisi provjerio i spavao gubitnike kao što smo se dogovorili? Djeco! Idi uspavaj gubitnike. I mi ćemo se spremati. Da, nemojmo gubiti ni minute. Djevojke. Ajde, ne gubim vrijeme. Jesu li oni poludjeli? Dođite, čekam vas, nastavit ćemo gledat film. Artiom, nedostaje ćeš mi. Patrik, dođi danas u moj san. U redu, Gigi, hoću. Artiom, laku noć, slatki snovi. Dobro, hajde, hoću gledat film. Artiom. Smi, hajde. Artiom, imam ideju. Kad stignemo iz kampa, smjestit ćemo se kod mene. Julija, Zaha, imam svoj dom. Dobro, slatko sanjaj, vidimo se Lak sutra. noć. Konačno, ljudi, idemo gledat film, hajde. Hajde. Znate što, cure, nikako mi se ne spava. Gigi, što možeš učiniti? Ovo je kamp, postoji režim. Pričekajmo da navijačice zaspu, pa onda idemo na zabavu. Maruška, koja zabava? Djevojke, pogledajte, doći će navijačice vidjeti da smo zaspali. Onda će one na spavanje, a mi ćemo na feštu. S našim dečkima. A, Maruška, gdje vidiš dečke? Zapravo su otišli gledati onaj film. A ostavili su nas ovdje. Djevojke, hajmo onda brzo raširiti krevet. Ja ću biti na krevetu. I mogu spavati na podu. Kostje, što ako uđu navijačice? Zatvorimo oči i pravimo se da spavamo. Bolje je gledati bez cura, nitko te ne ometa. Daj mi malo kokice, daj mi malo kokice. I Maruška je poludjela, pojela je sve kokice. A Julija je ležala otvorenih usta i hranio sam je. Dobro, dečki, gledamo li film ili ne? Pa ljudi, najzgodniji sam kao uvijek, jel tako? Ne, Smiley, ne slažem se. Kao i uvijek, ja sam najmoderniji. Ne, ljudi, ja sam muškarac u crnom. Uvijek sam zgodan. Max, nisi najzgodniji, nitko te neće ni primijetit na ulici. Da, obučen u crno. Dobro, ljudi, prestanite biti ljubomorni, idemo. Djevojke, tako je dobro kad gubitnici sjede u svojim sobama. Kakva tišina. Da, bolje je kad svi spavaju. Djevojke, pa ne bih bio siguran da spavaju. Moramo provjeriti. Idemo. Cure. Zaspale su. I to na podu. Naravno, neću stati u isti krevet s Gigi. Spavaju, da. Idemo odavde. Idemo. Ne moramo brinuti. Cure! Što? Cure, idemo, navijačice su otišle. Na zabavu bez dečki. Zabavljajmo se do jutra. Cure, ukratko, ako dečki spavaju, onda se spremamo, idemo na zabavu. Nadam se da su se košarkaši spremili. O, Jana, tamo se već dugo spremaju. Da li je moguće? Tiho, dolaze. Djevojke, miris ovdje kao i uvijek nije baš dobar. Djevojke, oni spavaju i hodaju cijeli dan u istoj odjeći. Nema veze, i onako spavaju na podu. Cure, idemo. Da, idemo se spremiti. Dečki, otišle su. Kostja, uključi Leona. Pogledaj, ima 2 mitraljeza, ma pobjedit će on. Pa cure, hajdemo se sada dotjerati. Djevojke, pogledajte moje odijelo. Leopard. Jano, to nije leopard print. Da, to je ti zebra. Zebra. Zebra, djevojke, koja je razlika? Cure, ja sam si kupila nove super traperice. Pogledajte samo kako su svijetle. A kupila sam si i top i majice. Dobra ga, cure, ne razumijem zašto morate nositi tak duge hlače. Biće u letnje obučena u kratke hlače i u top. Dobro, cure, idemo se presvući. Idemo. Mom Smajlu će se svidjeti moja odjeća u svakom slučaju. Djevojke, idemo, ali šutite. Cure, možemo li povesti dečke sa sobom? Ne želim ići u šetnju s Artiomom. Tako je dosadan. Cure, kakvi dečki, ne želim ići s Patrikom. U redu, Što hajmo. više, bit ćemo uočeni s njima. Cure. Pa jesu li oni normalni? Kamo oni idu? Sigurno idu u muški WC te gledaju film. Što je to? Zar ne možemo nigdje drugde? Trebamo li ih gledati?
Cure, gdje ste? Djevojke, ako traže, želimo popit vodu. Šta nam je učiniti? Maruška, idemo dolje. Pa gdje se one to iskradaju noću? Gdje se može ići noću? Možda su samo otišle popit vodu. Stanite! A kamo vi idete? Rekli smo vam da spavate. Mislite li da su navijačice potpune budale? Dobra ga, cure, Sad ćemo eto ga nas. dobiti. Upomoć! Alarm! Navijačice žele napustit kamp i napustit nas! Alarm! Idu na zabavu! Gigi, što to znači? Na kraju ne idemo nikamo. Cure, sada znaju. I zašto mislite da idemo van? Uvijek mi volimo da lijepo izgledamo, zar ne? Zapravo isprobavale smo odjeću jer se sprema na tjecanje ljepote. Da, mi smo zapravo navijačice uvijek i volimo izgledat lijepo. Što se događa u kampu? Čini se da bi svi trebali spavati. Ljudi, najbolje bi bilo da šutimo i da slušamo što se tamo događa. Prestani pričat gluposti! Prestanite nas pokušavati prevariti. Hoćete da idemo u krevet, a vi idete tulumariti. Kakav tulum? Mi zapravo ne idemo nigdje. Dijana, Djevojke, kako možemo na zabavu? Vidjeli su nas. Dosta zabave za danas. djevojke, brzo u krevet. Nema vode, nema ništa. Idi u krevet s mjesta. Da, kasno je, polazite. Ajmo, cure. Aha, ako i mi idemo spavati, idete i vi. Aha, mi smo provjereni, a one nisu. Cure, sada ćemo gledati navijačice. Ti gubitnici su saznali za plan djevojaka. Dobro, sad oblačimo pidžame i idemo u krevet. Nitko ne ide spavat, oni su saznali za djevojke, ne za nas, pa kamo idemo na zabavu? A? Jel može? Dobro, ga smajli, djevojke će se uvrijediti. Ja idem na zabavu, Jana ne bi imala ništa protiv. U redu, Max, odluči ideš li ili ne? Da, odluči se. Ljalja, žao mi je. I samo pokušajte ne spavati. Provjeravat ćemo vas cijelu noć. Bile ti tamo ili ne? Provjerit ćemo vas. Sada vi navijačice ne izlazite iz kampa. I bit ćete pod našim nadzorom. Stvarno su lude. Da, djevojke, osjećam da će doći teška vremena. Ukratko društvo, lajkajte i pretplatite se na kanal. Vidimo se i bok svima. Da. Znate gubitnici, vi ste u našem kampu i ovdje mi postavljamo pravila. Jel jasno? Mi. Navijačice. Navijačice, spavajte!